Katia, Kayale, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Lal matua tatum ta uputai aule nei. Lea? Ole awala na nai te au nai. Is that how you're serving the Lord today? See, that's the reason why God gives us messages, instructions, or encouragements. Makuanga nai au mai e le tua fe au le aso ma le aso. O isi fe au e umi, o isi fe au e popo. Au fe au ai, o fe au mai le tua. So ole faa, ole toe faa ola ina, o ole toe luitawina o awana tanto te au nai. I want you to close your eyes right now. I'm not more in my own mata, or in my own fonga. Or in my fonga. Ma fau lea, ile a veilea na mai ele tue ala le faife au le upu le tai au le ne. As you're closing your eyes, don't sleep on me. That's not the reason why I'm asking you to close your eyes. As you're closing your eyes, I want you to think, focus on that message from the Lord this morning. And look deeply inside your heart and your spirit. I loto lava I to tono lo loto malowanganga. Le ale to ainga awala le na ete au nai ya te. Ava ai pole to ainga awala awate ma fo this tangata. The message is not for the other people, it is for you and I. Ava ai loto lava ya te. Awa a e langona ina mai le ta ele lo fatu malowanganga le tūlanga na yeila au nanga. O inai te loa ai lea, o le nau mai o le li ia te oe. O ina fai te loa ai lea o le mea o nai ta oto ai lona fina ngalo mo o le tai au ne. When you search your heart, when you search your spirit, and understand where you are at right now with your relationship with God, then you need to do something about that. Are you serving Him with all your heart and serving Him with joy and a rejoicing spirit? O e au na ea ia te ia, I se nganga whawhitai, I se nganga oli. You have the answer right now. You know the answer to that question. O lo e sila fiaina, le tali le nai ai, ia te oe, e winga i le whaafsili le nā. Mo ini pea u fonga. We're going to talk, we're going to share with our eyes closed so that our spirit and our mind will hear the importance of that conversation. Mo ini pena ia e langona I lea wa o le a tātou tala noa whale anganga. Tātou tala noa whale mawhawhau e au noa ma le tōsina ina. Pe whaalave me tanga iai o mata. Ma e sisila iai ina ia awane ina nefu ia te oe. Le feta lai o le tua ia te oe. It's like a one-on-one conversation with the Spirit of God. We don't often do that, but God has means and ways of instructing us to focus upon Him. So this morning is that way of focusing upon Him. Ese awala, on awala fo ile wa mai le li, ete manatua ile upula. This is what I think from the Lord. This is why He's given us that short and sweet and powerful message, so that we can allow time while we're in His presence to focus upon Him. O lo langona le mai le li tai au le ne. O le mea le wa mai e le tua le upu lea e manino, e popo, e sua malia I lau whaalongo. Ina ia whapena lea o na tātou whaalongo longo ia I matoi vava a ifo lo leo tātou te totasi. Walanga o le upu lea e au mai a wā oe, a wā au, e na iai le mea mana o le tua. E whai ia te oe ma whai ia te au.
e winga le upu lea. Fesili lona lua leo la matu. The second question is, what are you going to do with the way that you are now knowing you're serving the Lord? How are you going to change the way you serve Him as from today? If you know you're not doing so well, if you know that you have heard that word and you look deep within your heart and you're not serving Him wholeheartedly, the challenge is you want to challenge yourself. What are you going to do? How are you going to make it good? However, I ele na ya te oe male awala o lau nanga I le tua. La lau me fai ai. La se fuafuanga wa e manawa. E toi whapena ona. Toi whale lei ati pa fai o lo whale tonu. A whai o whale tonu te tawana e toi whaia se mea iai. Awa o leo, wa ia wheta lai ia te oe ma. Ona, o lo o popo e lo no fina ngalo ia te oe. Ona, a whaita te le o whaia tusa mo lo no fina ngalo. E le ai se tali. E le ai fōi se whamanuianga le lei. Mola ta au au nanga. Ai a whai fōi, but if you feel in your heart and you see in your heart that all that you've been doing from the past up to now is you're doing it wholeheartedly and you have been enjoying your service in the Lord and your service in the Lord through others, then you also need to see how you can better, how you can excel more than where you're at right now. Awa fuila a eva ai fuila a o manuia ma o e loa o lea le te whaia au nanga I le atua I le me mana o ai le tua ma o lo e whaia le anganga ori le anganga whaftai. O le me taunai tue whasiri fulia toi le a se si me whapena o no toi si ti ai lau au nanga ia te ia. Ina ia tonu ai le ia tu ai mau al tu si a Paulo na ave ia Korinito. Lua le tu si le na ave ia Korinito ai whai mai whamatalanga a Paulo ina ia avatu au tō e le atua. I lesi mamalu, I lesi mamalu. I lesi ofofongia, I lesi sili esi. I leisi sina te whaia mea na wana o oe lava. See, as you're thinking about those things, understand something. God has prepared everything for you. His heart as to how He wants to see you and see me in our service and our relationship with Him, and also our service and our relationship with others and to other people has already been done. But only you can do something with it so that His name is glorified in your life. Ya ala mai loi lau moe nana e moe. Ala mai o fonga te minei. See, there are so many ways. E te leo o wala whetalai mai le tua ia I tātou. Ao e mata I role ia te oile tai ao le nei. Na o ia te oile tali. E leise sim whaina suia oe. See, sometimes our Father comes and although we're here, but we're not here. Iese te me sauta ma, o lea tātou te I uma wan tātou mai. Ai leo tātou ia I. Are you with me? Nana, e tātou mai le tino ai tātou te leo mai I le anganga. So o le tātou o nanga fo ilane e whai. O au nanga lava na o upu. Sometimes we come, but we only come in the body, but our spirit is dead. Our spirit is not here. Your spirit might be still at home. Hallelujah. Te longa fo itama tau si o ko mai ko o to ma fo lai lo tu o Clark speech. Yeah, and that was an awesome camp. Hallelujah. Are you hearing what the Lord is saying? Sometimes we need to allow God to speak to us.
See, this is a unique morning. This is another way God speaks to us. So now wherever loto, a loy le tai aole nei. Ele o toi yai so o di oli yau vi inga mau whane tanga i le tua. Aue te tū mau yai nā. Are you here with me? If you know really, you know very well, it's matua a loa le tū langa i nā, o le makua o awa, fo i neo lau vi inga. Mingo lau vi inga, na ane halo le upu, e pei o se upu fo le ano noa, e le se tofo. There is no taste. E te lua ai tofoina le meo le mea ai le lei le a fo i nei le kuka pe le lei fo le kuka. Po le ala fa le kongo le kuka pe le lei, e loa i. E ke loa ma nga kofo fa be. E le o Lagavale. You see? E fa pe na fo i la lo vi inga. When your spirit and your heart is in your worship, you can feel the taste of what you're giving to God. You can also feel the tasteless of your worship and your service unto God. Amen. If your spirit is not. Hallelujah. Mena fe mel fionga le tua. Au mai o tua nganga mo tua loto ato tua. Ya tia. Hallelujah. Ai ol matua mani una fetala mai o le tua ya tia ai. You lost your joy. Wake up. A fai wa matua e le loinga lo oli au mea nai fai. Ala mai, au te whatanga ina oe e te alu ai pe nai le. I sa fai ne se au nanga le fia i le. Kangwe wha aka oe. No one's going to put a smile into your spirit or your heart other than yourself. Pinch lo side, wa fea lava le mea nai fai le kangwe pinch your cheeks, pull your cheeks and ouch. I don't know, ouching out humming. You know, because no one is going to change you. No one is going to change you. This is just we are. Now, woman, I may let you me, lava yate. If I may let you tell me, I'll own a my yate. Malo lotto atoa. Mantua le lotto atoa. It's a relative before Kaumale, la Foinele, le Malosio Ma. You go from the Swil Ma, I guess we are la Ma Yana. Ele says it's real Ma oil. Tamale fa oli oil. I want you show Manga Night, it's a lay oli, sweet is your Manga. I saw tell you le Manga, you'll corner le vivi. Or like a sound if you vivi le vi. I saw the corner level by a pair of corner like my mawa. Lai o ka longa ko sa mo ne nga mau mal ke yo ka yo yai ai le se ai nga ya nga. You see, you set your heart there. So ese mai nga esa this otherwise or the best or tani le le ya me fa pena ku mau ai pena ai nga ia mahua e ave a jolo loto le tua nga ia ve o fa mu yanga ile o il fa potonga na te ya. You see people when you watch a rugby or any other games, now they okay like a PK, the World Cup, I buy a link ngaka. If you buy a ngaka, I buy for linga na ko, I see a waku na TV. Pas ya ku TV lungola ko ba. Listen na ke buy ko ai na le ai ya se leo I me ga la TV ko. What's happening there? What's the difference? That is the same way all the million Larolangi, Mother Bete, or Langa in it. See, this is real. Or nine is to put sweet. No one is changing it for you. It is you. That's the real you. Or one na. If you feel falling, I saw it give you in life. So e pea nga e hingu se mea masima mea o onga a e sa wai le e sa hapea ka kua e ba isi lai wala nga pe pese au ka kama vivi ia pinga ka whaka di pas Alleluia
Spirit of God is saying to us this morning, why can't you rejoice in your worship with Him when you can also do the same when you're out there? O oe mafuanga. O oe lava le mafuanga. I find my give it ele ngate lo mafutanga male tua. Al mafutanga oe male sitangata. Fa fai I will open the truth nei. Ia e au auna I sitangata. Pe o laite au auna ilea tua. Powerful word. Powerful word. Olo ringa ina. Itu tono o tatou aina. Ia au auna lisangata pe ia laite va ai ia Yesu Kiriso. Ia fa pena o fai o fa nganga o dua ina. Fai o fa nganga o dua e se fa makala ina o. Nende o ko ala pena luna. Pati mai mo ma fa. Ole. A ona le ia malu. E pe va ai le ia le malu pe o le va ai ia Yesu. Ia me le va pe. Yesu. Wa o kato ai chupla na ia. But o le winga tonu ana o fianga ia le tua. Fai mai ia e au auna I le sitangata e pe o lai te whaia I le tua. So e whapena whela le malu. O le ale le whiwhio le malu ia le. Ai awa ai le malu ia le. E pe ia laiva ai ia Yesu Kiriso. So e o ila e makua ki kinga ia ma makua ka lepe uma lama la leo le whiwhia. Ai whai uma mea ia na ona lai whai ia Yesu e whai ngaka. E lese mea whai ngofia. E whai ngofia I pia wha makala. Ai a ho olo e whai kame whana. E oi a fia pia wha kola. Lai ke ro makua ki ngalo loko mena whai. But that's a challenge that God is giving to us this morning. O lo winga na le upule na mai ai tato. A wai tau te whaia uma me tangata. A o whesiri le whamene tua I. O e whaia e ai. E pe olo e whaia mai I a tea. Are you doing it to the other person as if you're doing it to me? A wā lava mai le tua. E le mawhani tato whaia se me I a tea. Langa e le aia se so tato wa va ai I lea. E yense si I wa va ai le tua. Anybody here have seen God physically? Le ai. E mo I le se ko va ai le tua. Ai nai. Ai va fel ko va ai a tea. Vai non fa talanga le più alle tole. Un fa fai. Yeah, no, that's okay. Okay. See, that's what God is saying. So, atato fai ala ile sitanga. Wala se o tila atato wola. Tau tita fai uma me ile tua. We all want to serve God if I make it salolo ke wiso amaya o make wiso. E fa fe fair o no to o mai ya chao. Ai il tanga tana yo o tafai e te le o lofa ya. So if I let you have I mana te lofa ile tua. A lofa it's a matana yo o taf. Come to your home situation or ngali te una lofa tama ile itina po a me fa le ton ya cham fa ya fo ile e fa ya me umalava wa serving your wife you're serving God. And serve it with a joyful heart. It if I before I like but in your heart doing it for God. I want to feel it. Say, "Aka yo falling out came here. I like it. Ki gai. It's our aka emangumi. It's our aka emangumi. Ngaso mo aka yo aka falling. I to tono lo rocho. Only lo nganga. Ila mele fai uya nga ilo makwa pa. Mele sa ya I came lo lo sio mangalia. It's a lamona le ngam fafta. And the kids, young people, serve each other wholeheartedly. Don't struggle in don't try to impress. Impressing people is not of the Spirit of God, but wholeheartedly. Give your whole heart to what you're doing for them. Hallelujah. Don't go out of your way to try to impress them. When you go out of your way to try to impress people, you miss the whole point of serving
each other. Hallelujah. Whamaina le whionga le tō. Whawhianu tō au na mea tau te leo I loina ai o tangatanga I o tafa. So we serve God by serving others. And the siblings, you serve each other. It doesn't matter whether you're the eldest of the family or the youngest, you serve each other. When the time and the opportunity comes to show it with all your heart. Hallelujah. So ese mana ia wa o ngai ala whionga le tua. Nero tau ma whai lava, ia whaia se mea, ai ia e whaia la te roi, o lai whai I lea tua. And I know we all have that heart. So tau kere tau whaia tau whaa, pa malia lea tua. Don't try to please God, because you will never be able to. And pa mea le avo le nganga whawhai. And we please God when we worship Him with all that's within us. Right? So, ministries umate tasi. We serve God through serving each other. Ministries, serve the leader of the ministry is if you're serving God. Because that's God's instructions. In ministries, you've got a in-house camp, or whatever you call it, in the coming week. I don't know whether it's next week or the week after. You know, serve God by serving Stella. You're not really serving Stella, but she's the only point of contact as if you're seeing God in person. So tina, whapena anta tō purupururima whatasia nā, a e loe te le awai ai nā, I se mafua anga te taua, wha I loa mai I lo te tai, o lo wawa fo ile nā I le atua. E te awa I le atua I lo wawa I e o whapena ana tō fia ina, e a fo ile wa ia le matanga luenga, ma le matanga luenga. Ouch! Nau kako Samoa. E pe ki ngaka whako waku le se lesi, ai langa o Samoa whaolaina. I'm talking to saved and born again people. I'm not talking to religious people. Te lo tala no tangata lotu. O leo te ngata te tala no I tangata wa ofo I nato, lato sui fuamo, lato wala, e au nai. Tua tatu tula. I hope you received the word from God this morning. O le fatu na ta mamo oe ma, tato fe au na lesi. Tato fe tausi le tasi le isi. Fe au mai le oli, I lo loto ma lo nganga. Ia tato mea whai. Teino au vi inga, ave atoa. Lo loto I le li, nana mai el whai launga. E fe au le upu ia le romana I suma le lua. O le whai upu e suma tasi ia nana au mai ia ina. O le au ngane whai nā paulo. I whai upu e mua na tau pana suma lua Roma. Mai au soe o te ai o yatu. O te ai o yatu tau. E tu inatu ia o tau tino atua I le li. Ave atua o tau tino li o se taulanga. E ono se taulanga e malia, o se taulanga e paia. O le mea au ai o lo tau whaia. Si o le nau mai nao le li ia tatou. God is seeing all our hearts this morning. Lo si le sile le tu lo loto, lo fatu. Ia, ma lo loto, ma lo fatu le tai au le mea. Hallelujah. Father, we heard you this morning. We heard you well and clear. Loud and clear. Mato whawhitai ai lea. I lo manatu mai ia I mato. Ina ia aua ne I whaia ina. Aua ne I whanau le aua mato au nanga ia te oe. Whawhitai wa e au maia se loto. Ia I mato le loto mawalano mato te whi au na iai o le tasi le isi. Mana tua ta mala o whetalenga. Na e tusi ai lea I o ia Filipi. Ia mato te tasi, mama natu I fulama o le tangata. E sili nisi ia I mato umalama. Ia awa fo ina I o mato manatu lava I mato, ia mato lava mea. Ia whapenao na mato manatu natu te tasi. O le tasi le isi.
nganga pa ia ma ia mātou le nā nganga i le tai ao le nei. E tue wha tamau a inga ma wha tā pena a tiri ai lea o i mātou wha tōma tau ai mātou a wālo mātou manuia a tai ao. A wā o mātou i loa. A oli fia loa nganga i a mātou au nanga. E le aise me mativa ai o mātou si o manga. E le nau mati o mātou o langa i se mea i tasi. A ele ngata fo i lea. E te le wha po mo hina o mātou o langa. E te wha i loa ia e mātou. E te alanga ina o mātou i ngoa. E te wha i loa i mātou. I le poto potonga o tangata. A wawa e oli i o mātou o langa. Mo moli mai o mātou loto. Au wha manianga le salamo iwa le 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝. Na e wha pe ifo ai lea. O na ua mātou nau mai i a tia o mātou le tama. O le mele wa e wha ola ai i a i mātou. Wa e la vea e fo i a i mātou. Ua e wha pena o na e wha alo ngia ma e amana i a ina i mātou. So mātou wha fitai e lea lo mātou tua. I lo wao. I lo whetala i mai ai mātou. Tu maulau wha unga. I lau auna na e whetala i ai mo i mātou i le tai ao le nei. O le mātou wala au fo i a te oi tama. Vato ia mai lesi manosi. I lesi manosi. I lesi pupula i lesi mamalu o la o fio lo mātou tama. A o oe lava o le atua mātou te vi ia. Ma mātou whane neina i le nei tai ao. Whatino le tātou le upuna mai e le tua mo i tātou. We're going to put into practice, we're going to action the word of the Lord in our lives. O te mine o le tātou au nanga le i le tua. Whatino e lo leo le upu lea wha mai mo le maua ia kopo. Aua le vea o tōna o e whanongolongo. A o e whanongolongo ma whai. Te le tua unangu, te le tu ina atu tātou ti o. Whatalitali se aso e whai ai, o le aso le nei whai ai. Le aso nei, le upu lea le tua. Le anganga pa ia ia e peru. Le aso nei, a whai o tō wha longo ai i lo leo. Aua, le wha ma a ina o tō loto. Today when you hear my voice, saith the Lord, do not harden your hearts. Do not be just hearers of my word, but also be doers of my word, because I am watching over you, saith the Lord. And I'm here to strengthen you. I'm here to give you joy, to give you a rejoicing spirit in all that you do, so that all that I have prepared for you will be clear unto you. Awa mea umana usaunia mo oe e manino lauva ai ai. E leto iai se whane nefu ia te oe o mea wa o saunia mo oe. Alleluia. Let's worship him. Give all that you have unto him. Love him in your worship. Ave lo tangata atoa ia te ia. Ave e lo oli, ave e lo fia atoa ia te ia. Alleluia, se ia i o lima a wā o ia i le tali. A e manao se tali se mea e se i o lima. E alanga fo i lo leo, a lo mafofau o lo o iai i a te ia. I le teimile nei. Mātou te vi i a oe. Mātou. Let's worship him. Ame lo loto, au auna i a te ia i lo loto atoa. Serve him in worship. Serve him in worship. Serve him in worship. Before three, Yahweh. Ah
To him, sing it to him. We give you all glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be Alleluia, alleluia, vi Jesu Kristo. Tu facesse o auto ave de taulanga pat. E tu fa yo yo. E you o tafa fa man biala e se tasio yo o taf. Bless somebody next to you. Na ya la mai le lo wa ma tu la va no for